bamwita Kabuga Felicien wari ukurikiranyweho uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Ubu tuvugana yapfiriye mu bitaro by'Irahe mu Buholandi, igihugu yarafungiyemo by'agateganyo mu gihe yarategerejwe koherezwa mu kindi gihugu kimwakira. Aya makuru rero yemejwe n'urwego mpuzamahanga rwashyiriyeho gukora imirimo y'isigarira y'inkiko mpanabyaha IRMCT uyu munsi. Ni narwo rwari rumufunze kuva ubwo yari akurikiranyweho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Perezida w'uru rukiko bamwita Graciela Gatti Santana yategetse ko hakorwa iperereza kugira ngo hamenyekane amakuru y'ukuri cyateje urupfu rwa Kabuga. Ashyiraho umucamanza Alphonsus Orie kugira ngo ariyobore. Kabuga rero ni umwe muri ba ruharwa bagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Yari amaze imyaka 26 yihisha ubutabera aho yakingirwaga ikibaba n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kabuga yahoze ari umushoramari ukomeye mu Rwanda, yafatiwe mu Bufaransa muri Gicurasi 2020. Akurikiranyweho icyaha cya jenoside, umugambi wo gukora jenoside no gushishikariza abantu gukora jenoside. Uyu mugabo kandi akurikiranyweho ibyaha byibasiye inyoko muntu birimo ubwicanyi, ubuhotozi no kurimbura abantu. Byose byakozwe mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Tariki ya 26 Ukwakira 2020, Kabuga yoherejwe muri kasho za RMC Irahe mu Buholandi, kuko uru rwego ari rwo rufite ububasha bwo kuburanisha ndetse bigendeye ku byaha akurikiranyweho. Urubanza rwatangiye tariki ya 29 Nzeri mu 2022. Muri Nzeri 2023 urugereko rw'ubujurire rwa RST rufata umwanzuro wo guhagarika umuburanisha, rwemeza ko adafite ubushobozi bwo kuburana kubera ngo uburwayi. Nubwo urubanza rwa Kabuga rwahagaze, ubucamanza bwanzuye ko aguma muri kasho ya Loni Irahe, mu gihe rero yarategereje ko hari igihugu cyakwemera kumwakira. U Rwanda rwagaragaje ko rwiteguye kumwakira, ariko abanyamategeko be nabo mu muryango we barabyanze, batanga impamvu zirimo ko uburwayi bwe butamwemerera gukora urugendo rurerure rw'indege. Kabuga yifuza gutura muri kimwe mu bihugu by'i Burayi birimo Ubufaransa, ariko byaramwanze. Ubuholandi nabwo bwagaragaje ko budashaka ko afungirwa aho ngaho nyine ngo abugumemo. Ubushinjacyaha bwa RMCT bwagaragaje ko urwego rwa Kabuga nta mahirwe afite yo kumwakira n'ibihugu yifuza kubamo kubera ibyaha bya jenoside yakurikiranyweho, bimukura ku rutonde rw'abagomba kurindwa hashingiye ku mahame yo kurengera impunzi mu mategeko y'u Burayi. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ko kuba Kabuga yari amaze imyaka myinshi yihishe ubutabera, ubu mu bihugu birimo kimwe mu byo yifuza guhungiramo nta na kimwe cyamwakira, aho umuryango we wamufashije ukigumamo binyuze mu guhindura imyirondoro, nabyo imwambura amahirwe yo kwakirwa i Burayi. Igisubizo rero bwatangaga ni kimwe, ko Kabuga yakoherezwa mu Rwanda aho kugira ngo akomeze kuba umutwaro kuri ibi bihugu ndetse no kuri uru rukiko, kuko igihugu cyagaragaje ko cyiteguye kubahiriza uburenganzira bwacyo ari u Rwanda. Kabuga rero yapfuye agifungiye Irahe mu Buholandi